Ka Dorbar liur jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council ka belalong haka pratarik na itung arjar pusau kalakut no tengah po san pau minit. Ya ka sedang nado ka por shipo waji shiteng men step. Ya kene ka Dorbar la penyai do shong konor ka GHDC u Dr. Sanki Shangpung MDC. Haswa ban poi ka kanta kali kali na kaliang UMDC kaliang persya uma auhai Andrew Shulai ula penrem jur ka jingle bor shiba palat jong kaliang sensyar hadu bau chairman shamal ailat shu banyata ya ka motion kabaya deh lo ka jinko ka rukom trikam ya ka e-governance sapo ka council kabala dawa bhabantan na kibabun balang uma Shulai ula kan jur ya kene ka jingle jong kaliang sensyar namar ka jingbom don shu ika nongrim ka baskem ban kan tiu ka jing ka council bar ula kan thoru ba ompat lap ya kum kane kaliang sensyar kabala kan tai lut iki jingdon kam bane kran hapo ka Dorbar da ka boong ada kumne kam don kam setia ban pelong ka Dorbar hadin ka jingkran penram me kaliang sensyar ute UMDC kaliang persya ulami jendat no napo ka Dorbar da ka boong ba kam don kam yu ban syong klam dayo nyatai ya ka jingdon kam bar kan ne ka longkum ka jing penjak buro me ka Dorbar ladon ru ka kanta kali jing kali kat kum bala penbait na du uma Shulai ubam syam ladon shu ka Dorbar ka ba ula bu jing keliru halo kidak tho penar alfabet da ka ba jubab hadu menta ka sarkar jela kam pada pedang yaka na kaliang uma ar sengkon ula bu jing kali na ka isi hadu kan no ka revenue boleh ulum da ka GHDC da ka jing INOC ban penlong ka jing kop khoi dokha bar ka jing di ki dokha nadu ka shi tarik uyayong arjar po ar hadu ka lai pho tarik jeleu arjar po sau bat ka jubab na UEM kalong lai lak ar po hajar news pa balai lak ar po san hajar shispa san po tingka kat ba na kaliang uma bi sharmang syamlawan poi syaka Dorbar ban pensngau ya ka jing kali UCM ka GHDC ula pensngau ru ya ka official report ban penkiu kerdan ya ki arngut ki officer ka council katai uma H Pariam kumu deputy chief forest officer beruma Deep-Ocean kumu chief executive and administrative officer kum kadak ban kan mau buro mi ki arngut ki MDC ki balkhatno ulit saron ksu bar ulit Filimon lengdo la penlong ka jis ngabjar ka basipor barha juga por ka Dorbar kelarai ban paru ka jis ngulam syaki bahi hasam Sensitization, ia dah bukan ini. Tang website Mr. Council lah, hobet kami siang mencuri, kami yang berjuang, tapi magang berku, makinan, benar mereka. Mana kita yang berbuat? Ini isu lah, I discuss importance in the house. Kau ni cakap dia berbuat. I come to an educated person. You are an educated person, you should know what to get to check. Kita berani memang illegal. A point of rejection that we doesn't fall in line with the procedure in the house. Dalam illegal. Mere board heavy, orang isu important ini, orang isu for discussing dan buku itu council lagi direject dan ground meaningless. Nampak apa point? Kesesiapan kami, how session ini, apa rekod? Bangga dia banyak apa yang house. Namun discuss, isi tak isi cong sikit tidak kan? Orang isu discuss, tidak discuss. Jadi banyak apa? Banyak isu yang contribute. Okay, poin isi. Do kamu paham nanti yang ini cakap ni. Andai tiba ini dah ada bol yang ni. Kamu ni tahu tak bol yang ni berdua ini. Mana kami poin? Dan kami dah nak proses syariat. Syariat dengan doa. Ini pun siapa? Poin rakyat isu rakyat ini. Untuk rakyat against isi rakyat isi rakyat. Rakyat ini yang tentu. Dari kamu dikit dari rakyat semua. Untuk kamu target ini wajib dari. Ujung yang ini you yang berjuna, mesti berjuna apa yang isu berpengaruh ni. Kalau berjuna, kalau kami isu, sebuah ini isu, sebuah rakyat kami berpengaruh, kami berpengaruh pihak you, tak boleh. Kalau kami infak, pihak you, tak boleh pihak you. Jadi standar kami ni, harus melakukan macam mana? Untuk ini macam mana? Tengah hari dah, kamsap session, kamsap pasal itu kata kami tengah. Ini mana ini dalam proses ini kantor target ya isi orang nonton. Mereka ada isu berpengaruh. Hello ada. Kalau discuss the house, kita kan kita tahu lah. Question, aku cuma reference saya house. Kalau sebenarnya ni orang orang house. Yang tidak, kami untuk oleh dua kan ketika bisa nak pilih dan lihat isi dari pada peribadi kita, untuk orang kan peribadi kan. Tidak pernah ini. Dan pun untuk peribadi ini. Andre, ini kita tahu cak dia kan. Masa aku buat ini, tidak orang di house, dan negara orang dia sudah orang di house ini. Dia pun dua ni emosi dikit boleh kami ini, dan so ngasa. Kita muncul session lah, betul kita pun session lah. Kami ini formalisasi bagi dan satu ngasa. Boleh semua. Tak, dia untuk koordinator untuk sebentar session. Teman
yang akan cuma menahan kubur ini reject ini yang ini musuh na semua berisi dalam semangat berkamu di Indonesia kesehatan kamu yang Yo ni por kan sarkar MVP hawan yang ini yang opposition wan rai ya ki issues ko bon hite reject ki question na jo penduk ki clear ki ni na ko pot ko wa too much kom le bor yang ni sarkar hawa ka motion ngorai man very valid motion pang i governance pang decision yang council or yo membiang ha krek kami ki ani valid ki out very any valid reason ngam reason ga daw ko reject ka handrai daga boring chairman da amga haka rule 62 yang conduct of the council rules to anggo chairman ye you reject ya kaji lada chemu if it does not comply with the provisions of rules regarding admissibility of motion tadi lato wadat personal attack anyone ni wato ikram sabar council to ni issue ya ki pair ki bonjet rules handrai tangi vi nei tele rules ong he au wato wa kan ni do le gi man chwa ka dam he mana dak leta apply you the rule 1 2 3 ong 1 2 3 rules ko wa ki one business ki wa mem rules one command mem rules the you chim gara andai kan ni am rules ko common pudiang emotion ini pun yo jing le bor wa ini ki liang hora issues untuk do jing le bor dan hi kejing pendra ke jing cak buram apa ka house yang sekali kenin to jing ja wa sin andai ni por ni dak bon gi jing tho ji bon resolution rai andai munju am wa priang ki penduk pendam ki do awat ki wa ten ki discuss ten ki from apa house kenin ban sede ngago leader of opposition walk out ani singi walk out kang ani mam sab de what's the point of calling a business do ja buram ka house yang i go man session apa council do ang i duci stay ngenta kasana pamit dekut ke session pining media radio pining kamu ni so business mami yang isi lah mem business iwara business yura i isu oklam la penduk bagi report tekan ni tak mang ngajing le bor dengan kamu dengan sarkar dengan NPP la executive committee hiti do chairman la da ong yang awa da ong penduk dam ham iklat oklam gina ni dak ka pon ong penduk bet na te sa kom ho pressure yang kita go pressure yo kita dah man ngan ni tekan ni ketren mo ya kam ni mau elat pi kwang pek ba la am kam tip pi kan ni jingja yo chi hi man ga jing pelai ha jing pelai kan isi po yong ka jing lam yong ma tombor sibat kam sui am na di ka po ha NPP ha kan ni isi kan ni yang ngai te apa pun yo le daw percaan ni gasni wa mam sang sup man go ye jing le bor akam gini gi po ka house de yo kam go yung ki ka house yung ki han rem sang thu itu kini ka yung to wan ra ding pet ba i kam gi bro de je di pet am kaman rai ya ki isu klam itu han re de le bor penduk pendam jaga voice ko jing penduk yang am to wo do yang ande do pesnya voice yang ibruhi apo yang ka council yang ite